Patalfatu lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei foi e sofau. Ai mai sol tapu inga Atamua matina matua. Fela ho mo mai ai tatu fasalonga le nei tula malo le soifua o sinen fa. Na fato a mai ai le moli ma ole fionga le komsina o mtanga aluenga leo leo au apa aulongo i tino Filipo ile umane o aso e tolu asonga fua salua mo le salulu o le vai aso nei. Peta ilto e so o nga mai o le salua ile a salulua na nafi. Ele ali ilo ia Samuelu Mr. Richard Merchant na ieto e tuli loa laval komsina lato fono le na fayel ofisola auli ma lio ma le komsina o leo leo fawalo Harry Schuster. Na tau le komsina il fate ia o ia ile so enga na faye lio e soli tu la fono mai wa amata i foi ona ia leto e fatu tua ina lio peitai sa ava ese mai ma le ofisa o leo leo i potasi ave fainga luenga le ofisa o ta vale afi matupa i efsoswani ile so enga wana mau e tolu le na failo hane lato fono ile ofisa o lauli o le fono le nana failo ai le minsta o leo leo le sunga fawalo o ia ia iluna sootanga ile tangata o tuua ia i moli mau e tolu ua amatu i tonu e lio. E whaia so e ngā li o matupai, ai ua taatia le so e ngā leo leo sa whaia. E leise isi ua mawape ma salombia ile mali o tu au. O so e ngā fo ili nā leo leo, e le ai masai ngō Samuelu nā lia e ai, e pei ona ta ua le komsina. Na toe iyo e ina fo il komsina o le umane o le talanoa ngā Samuelu i lunga o le tauta iae, na whaato a whaiai mo li anga whaasanga iai, pei tai. Na te ena, ele komsina le tala le loia, na ala ona ia whaia mōlianga ona ua maasiasi il whaasala ngā Samuelu. Ma ia tau, o le whautuanga le ofisa na whaiane e whaina mea petai, na ia tau i le asonga fua le vai asona i le whaia foe o lana tangi, whaasanga ia Samuelu i le whaalumaina o ia. Na mawane ai foe o le tolu o leo leo na whaia le suenga e au fiai malio, ma le tamaitai u whaamalolo, o leisi na whaamawai. O le li ofisa na whaamawai o le a mōli mau mō leo leo. Peta ina tau fo il mōli mau o le komisina, e na tele i whaita wina le whaamtalanga Samuelu, mai o le whaila fo il suenga lea, e na o se vaenga lava na ia whaita wina ona sa iai fo isia na ngā ruenga whaatino. Ai, na i oe le komisina, sa oto atu e le leo leo su el whaamtalanga o le whaila i a teia, mai ia tau i le whaamsinonga, o le suenga lava le na ia ali o ia ma le lātou vaenga ma a whaina maua e li o le tangata o maa salomia ai se ana lea lua tuailo e loka mai le tangata le nā ai o le temtonu lea na amatai o na si ilo ma le leo le komsina ma ua alua i lavalo na whaamtalaina ona ma whauwhaunga ma ona langona whaasanga il suenga li o ma ia la lauai o mea whau uma le suenga sa whaia e li o ma ia whaanoa noa ai o na e lua whaipule ma leo sa whaonga i na e whaiei whauwhaunga ma tau fia i loa le Msino, le komesina wa lavala natala. Mafautua wa amata na si maanu ilunga leo whaamtalanga e afuai o natal sanga. E whaafai fie whaamtalanga e whai fie e fo i o na malamalama. Ele ite ena komsina le fina ngā lol whaamsino, ma ia whaamalulu wai il whaamsino ngai le vave o se tala noa. Pei tai o le toi so o ngā tule vaenga lea, na ia i oe ai, ina ua fesili le loia, o li ona molia ina ua whaia li o whaamtalanga Samuelu le mea na tupu ma e le fia ai, ma nisi o leo, wa e molia ai loa li o e sao. Na i oe komsina ma ia whaamaunia sa molia ma whaamalolo, i le umane o le whaatalanoa ngā Samuelu i lunga o le tauta ia e a se te malu o lua tolu. E le isa sila fia o le komsina i le isi whaatalanoa ngā Samuelu ia o ke topa, talu whai mai o ia e le fia e matamata le social media o na e telea na ngā ruenga whaatino. Whaawau pēl mōl mawal komsina e tātou li poti o iluma pe tai o le tai au nei o le atula i aile mōli maulo na lua le na whaia le suenga le sunga tupa i sapani. Na sili atu le taimi ta tala o le ofisa balota le pōle a solua le vai asonei le te au le iwa. O le suinga u whaitau vai aso talo na whaasolo o le tala lava o le e tau lea i le valu i le pō. Ia le ofisa balota i muli nuu mōle atunu ue le stala suafa balota. Pe tai na long tala lo le atunu i le whaata ape ai o le pālemene me mautino ai loa, le whai vave o le pālota, mōli mawina loa le sili atu o na tumo le ofisa pālota, talu mai le salua e o lava ina pōngi sā, ma whaasolo mai ai lava ana nafi. Talu le tele o tu malo, polu nei ele i tai o na afa le stala, o la tau lola pālota e au fia i whale ata tasi, ma whale ata lua, peitai. Ua sili la ititi atu, ma le 5% le au whaingo tangata pālota lua o luono. Ua le stala, ua whailoa mai le ofisa pālota, ua umana le stala,
mai le se lau sulfitu afe. O le masino se tema whaangatai le stala anga wa ailoa tangata le stala le saltu pelu afe. O le valu le fiafi fota ata puni le ofisa le stala i mulinu. Ai o le lima le fiafi o le stofi taitasi le whaatala no whaapitoa atu ai le ofisa palota i lunga o le talo whawhamo te mai moa i lunga le YouTube ma le Facebook i tawon manga wo iei ngā ruenga whaatino ave iei le talanoa o le nei vai taua Samoa. Ua whaatoa aloa iai le whata ape o le nofo ingalona sulfitu o le palmene Samoa il umane o lana sisi ngā fu alona ono sfultolu aso malolo le aso lua ai aso tolu e lo yuni lua o lua lima ta ape aloa i nofo inga o iei nei e pei o na tali ai e le fionga i le amalu le malo tuto atasi o Samoa le whaotuanga le fionga le palmia fia mena o mi mata afa. Sau noai fia me wa talia le au le malolan whautonga o le asolua lua fitu o me e whata apel palmene. Ma au mai ai le tai au le asolulu lua valu le whaalinga i lona talia aloa ia. O le tai au nei na whaailoa whalawa i tele ai. Le finangalo o le au mamalu o le malo i le talia ina o lau whautuanga mo le whata ape ina o le palmene. Ai alo le tunu i le whainga palo ta tele. Ua mai a foi ona sainia e le fionga i le au mamalu o le malo, le whaasiri silanga o le whaata apeina o le parimene i le asotolu o Iuni, luafe, luasfurima. A whai e mai a ona whaata ape le parimene o tūlanga masani i whainga whaatemokarasi o le a se eloa le parimia ma le kapeneta e whaawau le pūlenga whatonu i se tūlanga o le malo tausi, caretaker government. E tūsai man mata upu tosu fululua, ma le mata upu tosu futolu puipuitasi o le tūlafono whawai. Ai mo le tunu e whailan whainga palo ta tele tusa ma le alau mea. Ai o le kapeneta o lo o iei nei o le a whaawau peon na la tō wa ai ele malo mo le teimi nei se ia o ina usu le whono mua le isi pūlenga i so o mai ai e tūsai ma le vaenga tolu lua ma le tolu tula whono whaawai o Samoa. Pei ta i ave fo il wha mua le wha ngāio ina o le malo e tūsai ma le wha ngā ina o ana tupe. Ua whaelo mai foi e le fionga le palemia le whaawau lava o le sauninga tuto tasi lo nono srutolu i le sauninga lotu whaaftai e whai e muli vai i le malu le katoliko ono i le fiafio le sa aso mua Iuni. Aso ngafua aso lua le sauninga sisina o le fu ele mamoto le malo le fia memta afa whaumina muli ni ule luele ele fau ma pate patia i le alo fau le tua. Toi wha so lo toi alo ia lol whaata apeina o le palemene lona se fulu fitu o Samoa. Ina ua pa ule talo le tupelu o lua lima lu o lua ono le fionga le palemia fia me malana kapeneta. Ua o se tasi o wha o poponga fau i tala wha solopito o pūlenga o whainga malo o Samoa. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e wha o poponga ai ma whaptai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.